تو اول بجا بسم الله بخوينا وبنفسنا الحمد لله صلاة الله سلام الله لسر رحي حبيب الله وبخيراتنا تماشاوان هجابينين خوشويست او کسی کل دنگیم دی چوان لسر رادیو اما کردی دنگیم دی چوان لسر اکران ترت کردی لما تماشات کن بخیرات سر چاویم سر سرم راحتن برنامه یادم افطاره دو حواله که من برادرک دوسته که من لمگریا کو بسالای کو لبنده تشتکی بو لبنده حاضریا تشتکی کو اوچه بو به تلفنم کر گو که کو چه نبو یا مگو تشنا به اوسا بخیرتره خیرک دورده جهیه گویا که چه خیره خیر او بونا کو ببونا جام مراق کریام مگو از وینا چما اوسا دبیجه گودناف حیات دا گلک جاران ام دبیجن ایجی خود بجم اوسا بخیرتره بگه بخیرتر به ربي عالمه چیتر دزانه ایجا لسر و مسئله وقت بجن انکدوتا که چیروکا که گل که خوشه روژه که قرالک وزیر خواه به هفدورا دچن سیره دچن نیجیره گلک جی نیزی که هفدونه بسالان که به هفدورانه tabi تماشاوان ایجا که او هر دو به هفدورانه دچن نیجیره خزالکته قرار راتکه طبی اوی وزیره هر تم قرار راه و دبیجه کو دویدا جی خیره مسئله چه به رب العالمین چه ترزانه البته دویدا جی خیره که بحثه کی وسط که دچین نیچیره راتکه تیره خو خزالک درته راتکه تیر او دکشینه برد ده او تیر لکفر دکوه اوتل پیچیا قرال دکوه او هاوردا راوت کنو خوین دبه و سفردا وردا وزیر دبیجه دویدا جی خیرک البته هیا دویدا جی خیرک هیا یاد بشه چه خیر هیا پیچی آمشه چه بو دماغو استناست کم حیانه ها به تبحثا وی کیت کی تبحثا وی مسئله کی تدبیجی اخیر تدایا که خیر چه دویدا هیا عاجز به او وزیر داویجه حبس خانه 7 ساله ده حبس خانه داد بینه 7 سال 7 سال حبس خانه داد بینه دیسا روزه کی قرال و حوالی وی برادری وی سازبندی و به هفدورا دچن کو اوه بخصوصی او دیسا نیچیر بکن دناف دارستانه دناف دارانه دناف اورمانه دا هر وها ریاخوان داد که قرال حکود بینه دکوه دست قابله که وسا انسانا ایکو بره انسانا دخون لوه داره ریاوی دگره قرال جی دگرن او حوالی وان به هفدورها دبن وک بجن جیکو او وان بخون وانا انسانا دخون تینه وی داره حوالی وی وانا تفک وان حاضر دکن وان دخون سرطه قرال دوی قبیله داجی دوی قبیله یامیاما داجی بگمان تشتکی که انسانی که کو او تشتکی کو بخون هک تشتکی وان یعنی اندام کی وان تنبه وان ناخون قلدنر یعنی بیو مجوان را ایجا قرال سربست برددن قرال ناخون قرال سربست برددن قرال رادبه لسر و مسئله دبیجه یا اف 7 سال بره اف ویتشته قومی بو 7 سال بریانها اف قومی بو demek ki خیر دویده هبیه که وزیر گفت بو خیر تدهیه اثر موی سربست بردم 7 سالات زندان ده دچه با وزیر دبیجه حیراز لبور نخوش داد خوازم 7 ساله متخصص نوا و زندان من یعنی من نظام بو تشتکی وصای هر وها من نظام بو که دویده جی خیره که وزیر دبیجه قرال من دویده جی خیره که قرال دبیجه یا چه خیر خیره چه حاله چه 7 ساله تد زندانه دایه 7 ساله متخصصی زندانه که ما خیر چه دویده هیه ادبجه قرال من هکه کوهنگه دسته تا نهات بونا برینه و تجی من نا آویتنا حبسه نها وان یامیامان من جی خواربون دویده جی البت خیره که هیه جا او کسی اینکو دبیجن حیره امیرو برچینه سرمه دشه کارو باره ما لهب نهاته وصا بو تشتک مکر چه نبو البت خیرک دور دا جی هیه از بجم ون جدما فطار را و بخیراتن سرچاوه من سرسرم راحتن ایرو میوانه که منگله که تایبت هیه ایرو سیدا و مالا طایب الچی سروک وقف عالمین مدرسیان ایرو لگل مبه امین مجارکا گل کی مهینه من به باغفن حتی دمکادن دیسا مبه هفدورابن و بخیراتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سرور الروح زمين ساكن بالدامين منطق صدق يقين يا رسول الله مدد منطق صدق يقين يا رسول الله مدد الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك حبيب الله الصلاة والسلام عليك نبي الله شكشترا يا ربي كوام جيشتن في مها مشرف في مها بخير وبركات كما تقول رمضان أو شوا ولا رمضان هر وهات إيرو روجا شارع يجي رمضان الشريف و بيروز مباركي به إن شاء الله بدلك خوش ودناف خير وحسنات إذا درباست به هيفيا من أوه لقال قولا خليل الرحمن لباجار پیغمبران ام دیسا لقال هفدونه شكش اشترى يا ربي كو تفي تكنولوجيا دايمه وام في تكنولوجيا بريا خیره دا بریا کو ام خودگینن مسلمانا هر وقت اشتباش ام دبیجند و رید ام خرجت کن و امکانه و در فتش کشتر یا ربی او کسی کول متى ماشت کن حتی دم فطرا رحای عمل قال هفدوبن به برنامه یک صحبتک گرم صحبتک خوش عمل قال هفدوبن ایرو میوانه کی من گله کی هجا هه میوانه کی منو کو گله کی قدر بلند هه کو گله خبات و خدمتین ین هرم جبو مدرسه مجی هر وهاد ده جبو مدرسه مکو وندانه بن برزنه بن او عدتو ویکفن شوپیا یا مدرسه لهولی رانه به جبو کو او عالم ما سیدای ما ین هرم کو دیسا بلند بن جبوان خبات و خدمت کا گله کی مازن او تعده کا گله کی مازن دگره ایرو سروک وقفه مدرسه عالمان ای مدرسه سیدا و ملا طيب الچی لگمنه هجام انت بخيراتي سر شعبي من سرسري مراتي تباشي راحتي دلك سباستم رمضان وجي تماشوان وجي اجي بيروستم خوي تعالى طاعت وعبادت وروجي وان قبولتي ان شاء الله پیغمبر ترازی به رمضان تجي پیروز به رمضان چه سیدای من الحمد لله دلك خوشه دلك مسألة قدسي ومسألة أمتي ومسألة في خونرجي النبأ بله موسم دلت خوشه وروجي رمضان الحمد لله شكون زيادة خوشه ما شاء الله لبل إيكو دلي مدشتينا حال أمتي بله طيب مسألة قدسية يا راس دري محمية دشكينك وأم رمضان ده اللي و يعني بيجي خير وحسنات رمضان ام درشكستي هروها ام دجين براستيجي وصل جا الفدر ان شاء الله هم بحثا امتي جبكن كا دوستي مكيجان دجمني مكيجايا كا كيجا دوستن كيجا دجمني من تماشاوان جمع بحثا مساله بكن سيدان انت مكاني ما شواديت مكاني واش خو خاطري من الفرجلك هنا نوصا صاله 1989 1900 1 2 از لور دهاتم امتحان امام خطیبه ما شاء الله تجربه از جلك اورفاي للرها امامه وفاندر هاني زيارته خليل الرحمن ودرو دور دوله آشینه جرا بله الحمد لله جلك بيروزه جلك خوشه سيدايم روجا بيشي مدس بكر بدي صا او كا رمضان السر انسان هي معلومه سبچك زحمتيه و ايرو ما شاء الله قلبالغ جي قالك هي روجا شميه قالك الحمد لله ما شاء الله من بانايره نوصا باورته
سر چاوان سر دیسا دوباره تماشاوان رجا به برنامه دم فطار دیرو مبحثا که دوسته من مسلمان دوسته من مؤمنان کینه به تایبتی کیجا دوسته قرآن پیروز در رب عالمه چه دبیجه کیجا دوسته کیجا دجمنه مروایه دوی مرم مرش فانا جهدو باش وقتینه به دجمنان را مرد کاره به دوست کو وقت بجن دگلک گوتنه می پیشیان دا جهنه تی گوتن کو نیار باوا ناب دوستی لاوا جا اف نیارتی و دوستی دوار اسلامیت دا بکا چوایه ایران می بحثا و مسئله که خصوصی و تایبتی حتی دما رحایه دما فطار رحایه ملگل و مجار خبردندگل سیدا مالطایب الچی هجه من لگور اسلامی ام بیجن دوست کیه دجمن کیه ربی عالم مثلا و نوصا اشکره کریه آیت خدا گوتیه نظانم گلو برای حسین ما سریدا بحث قدسی کر ایرو واقعا قدسی واقعا فلسطین و حتی سوریه خصوصا و تمامی ایرو پرسکریتی که عالم اسلامی دا چید بن عموما ایرو درسه که نو جاردن دامه که انفجرن ببال قرآن پیروز با لورا مشکلات متوکی دورتنا جی قرآنیه و چاره سریه متوکی دیسا دو قرآنی ده هیه لسر مثلا قدسی و لسر مثلا پرسا که تکر ازی ببیجم جبر که او زیده 100 ساله ام وک مسلمان وک امتا محمدی جبر که دوست و دشمنی خواه دوست و نیاری خواه مجهب ناس نکریه ما دوستاش خورا خستیا نیارش خورا دوست قبول کریه لو ما ایرو که دبن لپی کفری دا دبن نگی کفری دا ام امتینا پرچخاندن ایرو جاردن د مثلا فلسطین و قدسی دا مدید که مثلا که اینکی تگو گوتنه می پیشیا هنه از جی گوتنه که پیشیا بجم در گوتنه جی گاوران دوست و جهر چی پوست چی نابه ایرو جاردن مفیادید ایجا لگور قرآنی لگور فرمان خدا جمرا که وک امتا محمدی وک فرده که مسلمان و وک حیات جواتا مسلمانا یاره تیش خورا دوست بزنبن تیش خورا نیار بزنبن امر نسروی مسئله از بریا بتم مسئله از دیسا لگور قرآنی که خود تعالی دسری سوره بقره دا 3 صنف انسان چید که انسان دخل 3 صنف لگور اسلام لگور قرآن انسان 3 صنفن صنفه که مؤمن باورمند که به قلب خو به زمان خو باوریاوان به خدا به پیغمبر خدا به کتاب خدا و به سایر ارکان ایمانی هیه اویا مؤمن حقیقی مسلمان حقیقی قسم دو کافر هیه کافر جی که به قلب خویش خو باوری بوانان اینه و به زمان خوشی نابیجه من باوری آنی اویا قسم دو سر سوره بقره دا وان 3 صنفه دشمیره قسم سیسه که به قلب خو به دل خو باوری ناینه لیج بو ترسه لیج بو منفعته لیج بو هر هنگی سببه که به زمان خود بیشه من باوری آنیه که جوانا رجیتی گوتن منافق ایجا منافق شید ده کاتگوریا کافراتی قبول کرن هاشم ده امرن سر مثلا دوست و دشمنتی که خدا د نوان هر سی صنفا دا دوست و دشمنتی به در نوا کی ده هبن کی دوست هبن کی نیاره هبن ام وقت فردی مسلمان لازمه ده هر ایشی خدا ده هر کار خدا ده هر فکر خدا ده ذهن خدا نیرین خدا درم لگور قرآن بنیرن ام المسأله لگور قرآن بنیرن ام ل انسان لگور پنجره قرآن بنیرن ام ل هر türlü مشكلات خو لغور قرآن بنيرن لغور قرآن حل بكن من لغور قرآن خدا أولا فياد بجاء دوست مؤمنة تينن استعيذ بالله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا خدا خطاب بما مؤمن رد كان دبن دوست و أنجا خدايا أنجا رسول خدايا وأنجا مؤمنين İnnema seri de heye lafzı innema zamanı Arabi da ancak ve ancak dost ve Hudaya Resulü Hudaya o müminin. Demek ki lugor vi ayete hani em ve mümin em ancak pişta hub Huda giridin
ancak pişta xub Resulü Xuda geridin, ancak xub pişta xub mümina bidin. Ez beriya sualete dixazim kelime dostu düşmaniye jî pişekî vekim. Du Kur'an'ı da lafz-ı dostaniye kelime vela, veli, evliya yani müfred yekbe veli jera tegotun. Cema prani be jera evliya tegotun. Mana veli ve evliya hemen ne dostani ki kuvvet مرف جيراني هبه مرف همشريه هبه مرف تجارتي دا هفالتي بهفرا بته مرف دي شهرتي دا دكوندتي دا بهفرا بيجي معناه دوستاني نه افه يعني دوستا كد قرآن دا خدا بحث دته بكلمه ولي دوستانيا بفن معنى نه دوستانيا بمعنى ويا تام دوستانيا بمعنى هورو كور كمرف بيشتا خو بهف جريده ده مرف اعتماد خود ده هف دروجا باشو خراب ده مرف لبيشتا هفرا ده مرف جهفرا ده دستك دوستاني بفي معنيه جبوناوي وقت ام دفي صحبت خود تفيدا وخصوصا دو قرآن تاجي وقت كلمة دوست ام دخونن يعني جي مآل قرآن ام كلمة دوست ده دخونن ام لازم معنى في كلمة معنى في قورة فهم بكن يعني دوستاني نكو ام بجن جيرانتي وجنديتي وهمشاريتي وهم جنسيتي ويا تجارة وسائل ده مربه هبره فالتيتي دوستانية بفيها هو مربه هر كسي رات كهرباء وجه سيدا مثلا انت باسكت تقول ربي عالمي پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمن تگو مثلا سیدا وجه برسا مؤمن ته مثلا کی مؤمنه کی نه مؤمنه بله بله وجه اجي برسکادیج اصلا کته شی منها ام بجن نه مسلمانه لجیناره تزرار جرناگیجه یعنی وجه دویم واناجی باش فکر سیدا شو ازویفت کم بله yani دنوا شهر مدا گنده مدا جیران مدا محله مدا مشتری مدا تجارت مدا دبکو انسان جهو هبن دبکو انسان فلا هبن دبکو انسان başka gayrimüslim çidbin bira heben dibekو هبن بفانار her türlü muamele خویا خوش baş eme bitin em bu ana haşa ne yaptı daynu sandını eme bitin kancıcı bitin başıcı bitin hediyacı bitin van herın ziyareti hevci herın ayde hevci herın taziye hevci afana tamam kitabı medahenin o jina peygamber aleyhissalatu vesselam د مدینه دا به غیر مسلمانه به کافر aracı بفیها و چبیه دوستانی نه اوه شلوم از دخازم کلمه دوستانیه ام فهم بکن دوستانیه اوه که دروجه باشو خراب دا که مرد پیشتا خو به هف گره بده که ایرو استراتژیک ام دی بیجن استراتژیک علاقه دناب خدا چیته دناب خدا هنه که anlaşma و sözleşme çeyte Türkiye'de bejin anca beraber kanca beraber emi behev rabın dostani büyü maniye mesela İrote dedi be Amerika dost demeye şimdi dostani mev Amerika ve dostani mev cirane mev müşteriye mev gündiye mev mahalleliye mev nine yani dost dedi Rusya dost demeye dostani mev Rusya kehebe faradan ne bifan maniye ne ku behevra şivu paşi ve dkhon ne ku em için civati hevu taziye hevu aydu arafati hev دوستانیا مو روسیا کو ام دبیجن یعنی امی ده حربی ده به هفرابن یک بتر حربی بته از بترابم یک بمرا حربی بته تی بمرابی او استراتژیک دوستانی ش دوستانیا تو قرآن دبیجو امی جی آن بحثی جی بتن او دوستانیه ل دوستانیا کو مینا مدو جیرانتی و محللیتی و مشتریتی و همشریتی و گندیتی اویا تشتی ساقنجا ویتنه اویا به هر türlü انسانی را مینا مدو ولو جهو فلا بجی ام بوارا خوشی دکن دا انسان دنه دکن به هفرا رابون رو نشتنی دکارم بکن پکی سیده بحثا فيها او دجمن قی تيجان مرفت کاره مثلا او کسی کن نه دوسته مروان دجمن قبول بکیاجی ناوکی مرو لیدینه işte خدا اصلا çizgiye kavuşsak صعب او که çizgi ki zav mühimme خدا devrdere de jimara terazi ki datine او stratejik dostani ku merve behev itibar bike دروجه باشو خراب ده پشت خو به جری بده مروه پی اعتماد بته پشت خو پی بده جریدان ev dostaniye bir mani خدا دبی ancak unkarım be mümin arabitın be cuhuyara be fıllara be kafirara ve nikarım bir dostaniye bitin az dixazi ayeti varida sure bakara bu seyda yani habici bejim na o sure evvelkum bahstir se sınıfı insana çetke o sure bakara bu ev ayete kunti bere mukhan sure maide 54 hatta 56 ayet ayeta ana azija bukunum sure tevbe ayeta hafteviyak خدا وها امر استعيذ بالله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ما تقول القران اذا في كلمه دوستانيه
ولي وبشغل كام دبيجن جمع فراني بجي جرى أولياء تيروتن دبي مؤمن بميرو بيرك وأنجق دوستي هفن دوستي حقيقي جهفرة مير دبي بيرك دبي أنجق مؤمن جهفرة كارم ببن دوست لو را مؤمن أمر يهف بقنجيدتن يأمرون بالمعروف والنهي يهف جخرابيدتن لو را مؤمن لمجدتن لو را مؤمن زكاة ددن لو را مؤمن إطاعة خدا ورسوله ويدتن وخدا باشي آيات دا مزدين دا أولئك سيرحمهم الله أو مؤمنك بفي وهاوبن بفي واربن خدا رحمه الوان بتا ما شاء الله دمت جبوء مخلايق رحمة خدا بتن جبوء مخلايق فضل كرم خدا بتن جبوء مخلايق بتن خدا ياردما ما بتا عون ونصرتا ما بتا لازم أهم دوستاني دنابا مؤمنة دا بچيتن دوستاني إذا خدا تعالى كاتيجوريكي چيتر مؤمن وانا دناب خدا ancak دوسته هفن اما خدا لقارش فياجي كاتيجوريا كافر ومنافقة çekiriye قلت مؤمن دناب خدا ancak كارب بن دوسته هف او كافر ومنافق شي قصورنا رينن كافر ومنافق شي ancak دناب خدا كارب بن دوسته هف مثلا استعيذ بالله اجا خدا دوي وارده بحثوان دكان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافق بميرو بيرك ancak او هفن ancak او جهفن او اليكاري هفن او دوسي هفن لو را منافق شواتكن tam بعكس مؤمنا يأمرون بالمنكر او امر هف خرابيتكن تشويق هف بالفتنه وفساد ونباشي فادكن نهي هف ج قنجيدكن سيدهم منافق تاني مثلا د كافر هذا شيء ده بلي بلي منافقه بمعنى قراني منافق كافره ama küfre kuvvet şire خب ظاهرا مسلمان ده نشان اها شيء صجه طبيعي شو حقيقي معنى منافق ايه القرآن ده منافق بفي معنيه يعني بلكي دنابا ملتي ده يج دروتي ديتا رياكاري ديتا جيرا بوتن دبيجن منافق دبيجن او نمنافقه حقيقي بمعنى قرآني نائبه يعني سيدنا منافق جي اصلا كافر يعني الشدا خواني بقى مثلا بيجن كتب لا اله الا الله بله ديساجي ام بيجن رياكاري ديكات ريا كفري ده دشه مرجيات كاره بيجه منافق يعني طبي مرف قلبي خلقي نتر بقليش قلبي ويدا باوري هي تنيه اسلام لظاهر من ذات امل لغور ظاهر بيرا معامله بتن لدي وقت رسول الله عليه الصلاه والسلام دجي د مدينه د دور سياسه هم منافقه بونه رسول الله بوان زانه بيجي مثلا وقت عبد الله بن ابي مزنه منافقه بيا دور سياسه هم منافقه بونه لرسول الله عليه الصلاه والسلام لغورا ظاهر لغورا اشتراطي بوان را معامله كريه ها خود تعالى ما هي الشر كريه كم لقرشوان بردقت بن لو را هنتي كافر صرف جبو فتنه وفساد بكن نافا مسلمانه يهوديه خريستيانه اتئيست كومونيست لي جبو فتنه وفساد تي خو مسلمان ده نشان يعني جبو منفعته خو محافظه تي خو مسلمان ده نشان بدوي خو مسلمان ده بيجو كلمه شهادت يجد بيجه لددلي خدا كفراوي باقيه كفر اخو محافظه دته او دبني ده بكافر رجي اشبيرلي هي خد تعالى سوره بقره ده واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم بحث منافقه كنت من انت بره بحث كربو دبي وان منافقه وقت تني باوا دبن امجونه امج مسلمانن ام هفاليونن لي وقت درن با شيطانن خو يعني بان كافرين حقيقي دبي ام هفالي ونشخو ام بورنا ام بمؤمنه تنازي خدكن ام منافقي حقيقي في القران تعرفون جمرته او هاي ها اجى قران دبر درada دفي ayeta haneda usa fermandike dibin münafık ancak hevali hevin münafık kafir ancak dostu hevin dostani denava münafık kafir o kafira da münafık kafira ev kategoritine ev denaf da dostu hevin lej'alidin de ija mümin denaf da dostu hevin jekavın mürün asıl mesela mühim jmera eviyaya denava müminu münafıkada دنابا مؤمن و کافر ده دوستانی چه دبی یا نه خدا دوی در حق دجمره چه دبی جه دائما لفيدر ام بهنوك کی بدنی مجارك گله کی مهمه دلت يعني ربي عالمي بكار چی گوت یا دفردا بله ام ور سر و مجاره کومام یا میراج جل گلمه تماشان جا دناف صحبت دا ام هنک موزیک جل گوداری بکن جبرکو دم افطار جهیدی دی بدم افطار با جمتن فكرم كن هوانو من چیز مرابش
برای تماشاوان هجا برنامه دم افطار دوام دکه لگل سیدا مالت طایب الچی ام دوام دکن سیدا تشتکی گو منافق و کافر دنا بروان دوستانی شد به مسلمان دنوا مسلمان اند جهر وها دوستانی شد به لمعنی داره که مگو گلو مسلمان و منافق یا مسلمان و کافر دنوا وان دوستانی شد به چه نابل لگور قرآن ملی بنر سیدایم ام لور مابون خب مثلا مهم جی مشکلات امت ایروجی و مینامت سریدا رو سبب کو ایرو امت محمدی تبدا دبن نجی کفریدا تی پرچقاندنجی اف نقطه هنیه نزا خدا دفي وارد القرآن دا جمرة شو فرمانت استعيذ بالله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هیچ بی زمان خدا نهیامد که مؤمن برا ترکا مؤمنا نکنو کافرش خورا دوست نگرن خدا نهید که حرام که یساق که قدخه برا مؤمن دوج مؤمنا برندنو کافرش خورا دوست نگرن دوام آیت بچه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ايكو اوها بك دوج مؤمنا برده پشتا خو بده مؤمنا او کافرش خورا دوست بگیره تو ایشه کیوی و خدا توهف نمایه تهدیده کی هیچ قسمزنه نوسا کسی که دوج مؤمنا برده او پشتا خو کافرا گیره او کافرش خورا بخه دوست استراتژیک ارتاق میه اویا دوست میه ام پشتا خو پیوا گیره دن خدا دبی تو ایشه کیوی و خدا به هف نمایه ایرو ام دست خبرنت یا ربی یاردم ما مبکی خدا دبی تو ایشه منو تا به هف نمایه تا دوج مؤمنا بردایه تا پشتا خوب کافر داویه گریدان تا امداد و مدد و یاردم و نصرت تی جوان دخازی o zaman ticaret خدا yardım و nusreti نخازی ایرو امت جویا غافلن خصوصا سروکن دولت اسلامی جویا غافلن یا غافل نینن اسیر کفرین لوما کو ویانا این نبرداری خو سیدایم ویچ اخیم دوی مرو ل ولاتن عربا بنره مثلا یک جوانه سعودی عربستان سعودی جوسا birleşik Arap Emirlikleri كام دبجن اوسا بحرين جي اوسا مصر جي اوسا تيجان اوسا يا سيدايم زماني وان بعربيه قرانش خب بعربي زماني وان عربي والمقدس ناته يعني دمكن فهمنا فرق زمانتنا عربي كردي تركي انجليزي فارسي تب زماني خدانا ايات خدانا شيخ عربنا ونا مقدسن قران عربيه مقدسه آمنا لی عربی بودن وان نه به سبب قنجی و باشی و شرفتی وان زیادتر. نه یعنی مثلا زاروکی وان زاروکتی وان مثلا قرآن زانم بخونیم بچوکتایی با زانم فهم دکن. امجد لی مثلا امجوان پرتر قرآن ازبرد کن. امجوان باشتر زانه کو ام معناوی ده هر وها ام بلیف دکن ویدری. بله. ویش آخه سیده من. إجاز دو آيات دونجي بينم تهي لسر تمام بتاعي. من بقولنا يعني مادام آيات وصا أشكالية. آيات هي جوي أشكالتر اشترى ببيجم. شو تبيجي سيدا؟ تازورم. مساعدة دو حب آيات دونجي دبي وارد از بيجم. بله. ديس آيات يدن استعيذ بالله. مادام سورة جي برسي أذكارم سورة جي بيجم سورة مائدة. يا أيها الذين آمنوا أي جلي أهل إيمانه. خذ جازمة مؤمنا أهل إيمانه. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء اوان اهل کتاب کو بریا و خدا جوانش کتاب شاند بو بریا ما بریا قرآن خدا کتاب کی شاند بو جف الله خريستيانا و يهوديا شاند بو تورات انجيل شاند بو واناجي او كافرين دنجي کو بدين و حنكادتن إذا خدا في تعبير خصوصا دبيجه هنا دوان صالحانه دجي تدي قاريكاتوري در حق پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا چیتر نوسا لدولتنا أوروبا فرنسا يبو مثلا فرنسا بله او دايم بدينه و حنك ادتن بكتابه و حنك ادتن بپیغمبر و حنك ادتن غرغر شامات ادتن gerek ehli kitaba gerek kafirinden komünist و ateistden vanaş xoran negrin dost bize ica xuda be nav dike naveti dibe ehli kitabu kafira dibije le ayeti din heye ica xuda hani nokta vuruşu kam dibijin ya adrese teslim ya xuda dibije estaizu billah ya eyyühellezine amenu la tettekhidul yehude ve nesara evliyae deli ehli imani yani gelek ayet Xuda hususen gazim etke me hişyar dike me ikaz dike Yahudi ve Hristiyana el Yehude ve Nesara
يهودية نصارى خريستيان فلانة جهو أو فلا جخورا دوست نجرن لا يا أيها الذين آمنوا فر اشترى باشقى يورمو تفسيرو مآلو تتشكنا لازمه غاية اشترى دبي يهودي وفلا شخورا دوست نجرن بعضهم أولياء بعض من مسألة دوتبو أو أنجح دوست هفن أو جوارا نابن دوست هن وانشخورا دوست قبول نكن أو أنجح دوست هفن وآية خدا دواموي مجال جل تهديد كده مزنت من آية بري ومن يتوله منكم فإنه منهم كي جوا دبج مؤمنا برده يهودية وجهوية وفلاش خورا دوست بجرة أو جي جوانه في تهديد بني كي وانش خورا دوست بجرة أو جي جوانه وآية أو هذا قده إن الله لا يهدي القوم الظالمين خدا قوم ظالم هدايتنا كه يعني إيكو دبج مؤمنا برده بيشتاخو بيهودية بيشتاخو بخريستيانا بجرة أو جي ظالمة يا خدا تعالى جوان هدايتنا كه وشغل سيدي من نها ام هاتن صونيا اصلا ديسا فتقارن عن سري يعني عينا ام ج دوربونا ما ج قرآن حالما دينا هولي نفسها من سري ده في جملة أنا برادين روتبو آيات يدنيجي بيجن بلكي بتا غريبته يعني سانتي جست ميميتي تدبينم وقت شوق دبي يعني وقت بانا نود بيستي براستي يا راس من نظام حقوق اشكريه حقوق اشكريه يتدم ببيجم ولا تركنوا الى الذين ظلموا ميلا خو ندم ببال ظالم افا بيشتا خو ندن كافره يعني ليفر جامعات مؤمنه هي ليفر جغرافيا امه محمديه هي امي بيشت بفانا بابتن امي بالا خو بدنا روسيا امي بالا خو بدنا اوروبا امي بالا خو بدنا امريكا خدات بلا تركنوا الى الذين ظلموا ميلا خو ندن بال ظالما بيشتا خو ظالما فجري ندن ومبتن يشبه فتمسكوا من النار ويشاغي اجر بسري ودوره بشغي آجر بسري ودوره وبمزد دوام آيته وما لكم من دون الله من أولياء عندنا جالي خديبا غير خداشي تس نتارى ببا ياردم جيوه ثم لا تنصرون عندنا ياردم وجينايتر نشترف خدادا خداد بيتش وقت هنا وهابتن عندنا ياردم خدا جوارتنيه إيروام لبرتعبي بمليون توب دبن وام دجرين وام في زاردتن وام دلمجد دعادتن يا ربي كافر قهر پریشامتی يا ربي يهودي قهر پریشامتی يا ربي فلا قهر پریشامتی يا ربي yardıma Müslümana biti خدا yardıma مناته شما yardıma مناته çünkü خدا بخود Kur'an'da dedi ون اوهابن از yardıma مناتم كنجي ون بنيت كنجي ودست خدا هف كنجي و ملي خوش ملي كفر بردا ملي مؤمنه وخسته هف بيشتا خو بهف جريده ون لايق رحمه خدا ببن لبي في حالي هاني ون لايق رحمه خدا نه اجاره پکی تبيجي دبك دنا واندا دوست مرف هبن مرفي مرف هبن باوي مرف هبن بري مرف هبن اقرباي مرف هبن يعني اوجن ام بيجن نه مسلمانه نه مسلمانın cuhuya ya da fılaya بيجن كر بيا مسلمان لي باv mesela fılaya cuhuya ya da ateist komünist yani em pır fılav avkaş hudur dedin le kusurlarına irod nava müslüman adam eko devbavi müslümanın ama lav biya komünist ama lav biya ateist lav ideolojik dindirti evyaji farqa yufalledin nama mukhabil dinama kurda da gelek zede bu nava alam İslam'ı tevda kurda da ji Türkçe da ji Araba da ji o Fars'a da ji yani devbav o kalu pir tevki müslümanın ehli cami cemaatu limeju taatın ama zaruti yumezedki KTP ideolojik din yek biya Marksist yek biya Leninist yek biya komünist و ateist و deist افانج عيني في كاتيجوري تاعنا اذا خدا در حقي واندا دبيشه استعيذ بالله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله قومة مؤمن بن ايمانه بخدا وبروجا اخرته هبه ورابع جي انسانتي كن يرتيا خدا ورسوله بته جي حسبت مؤمنك وهنابيني يعني مؤمن نكاره جنياري خدا ورسوله وحسبته ولو كانوا آباءهم تخازي بربافي بيش ما شاء الله يعني لو مسلمانه إيمانه بخدا وبروج آخرته هي لبافي نياري خدا ورسوله ويا شوائر تقول نفا مكردو عربو ترتتف دفانا هنن يا بعكسية أو أبنائهم يادا كوري ويبا
جباف مؤمنة قنجة باشا لكروي تتي مجراتي وصا بيا نياري خدا ونياري رسول خدا خدا دبي أو مؤمن نكارجوي حسبته أو إخوانهم يدا بريوي بن أو عشيرتهم يدا مالباته وعشيرته ويبه زا خدا چizgiyeti پر توج da arita dibra la aliyeti mümin la aliyeti kafir ya da ateist ya da komünist babu brabinji babu laubin brabin aşiret binji vakti ki ev insanı karşı dije Xuda dertke li dije Resulü Xuda dertke neyartiye kitabı Xuda Kur'an'a Xuda dike az nıkarım jüvi hasbit. Seyde mi çim olsa Rabbi alemi olsa çizgiye keskin çizgiye olsa aşkare ve ki olsa şef katan diye. Ne işte yani ve taluke ditiye bele mesela seri sure Bekara seri Kur'an tedi Fatiha şu anda tem işte Fatiha tkunun hafta ayet sure Bekara da spetke. Yani dolayısıyla emkarım seri Kur'an'da da Xuda vise sınıfa çetke. Yani de renina Kur'an'da insan evya raşu spiye evya soru zere evya Kurdu Türk ve Arabe kıymeti vana liba Xuda tünne ve bahçe gülistaneti gületi raşe gületi teste gületi sonra gületi zere gületi spiye çava vana teveti rengarenk nişane maznatiye Xuda'nın rengi insana zamanı insana coğrafya insana ırkı insana teveti ayati Xuda'nın farketi de ortavanda tünneye ilk kategori çedike İslam-ı küfre kategori metuem serida jere lugor Kur'an'ı befikrin lugor Kur'an'ı zihna khu şeytin lugor Kur'an'ı ji de firqa insan heye insan du kısmın kafire mümine avqas فريق في الجنة وفريق في السعير عاقبته ويشي فريق مؤمنة جنات آلدن فريق كافرة جهنمي سيدام اللي رخي dolayısıyla درخ دو فرقة دو grup insan heye babu kuriti aşireti o ambejin Türkü Kürdü Arabu Farsi tu kıymeteki liba Xuda tunne سيدام mesela naha limidiyade dedi mesela Süryani hani Hristiyan wana hani دلوان دنيري سيدام مثلا بخصوص او تكيليا خو بهفدورات كده دوستانيا وانجي حقا مثلا بر يعني بمسلمان دانوستاندنا وهي تسبيكر تقول دانوستاندنا خو امي هارن ورا مي هارن تازيوان لي بتايبتي مثلا بينام قلق باش ديتي حواله كيمن ابو يعني او بخو سورياني بو لحياته دا بشتاخو ند مسلمانه بله وجهه اوجما زيتر باكثرن بقاوتر اوجما çetir جديني خورا صادقا وسبب بيشه يرو المملكه ملوي بله يرو العالم الاسلامي عالم الدنيا تبرنا يرو الدنيا تب يمنا جندتي بچو الدنيا تب يمنا مدياتي ام 100 ساله مدب جهف بردا ام بون parça parça alema İslami mehintiya xo bu 100 sale emlipe Avrupa'ne bu 100 sale mexub Amerika ve Cirede em dibin dosti ve em paşi çava dertkeve paşi xanceri evç para nafşta medxe naxe aynısı Rusya sırf bir müminen dileyizin hatta menfaate vante de hebe dibe ez bitarame tine menfaate ve kadiyat tekmekili etxedavece yalnız ez navbırte bedi ez ayet ki jibi bejim ez ayet ki bebejim o ez viyaji ve anti parantez bebejim belki de Kur'an'da az ayete az emprije خوف ditim liser nefsa xo edbejim ejed tırsım az her kuvi ayete dukhunum edricifim ev ayete haniye estaizu billah bra winji tamaşavanji purdiqat khazım godariya vi ayete hani bitin bize Xuda Teala seri ayete de çidbeje disa estaizu billah ya eyyuhellezina amenu لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان جلي أهل إيماني ونبابو بريخو شخورا دوست قبول نكن مزا دفج يهودية وأمريكا وخريستيان وروسيا برده بابو بريخوجي ونشخورا دوست حقيقي قبول نكن كشتا خو بيجري ندن تيندا أجرتي أو ترجيحها إيمان لسر كفر بتن باردون ترجيحها كفر لسر إيمان بتن أجرتي أو كافر بن ون مؤمن بن أو نبن مؤمن نتبن كاتيجوريا مؤمنة ونبابو بريخوجي دوست ندرن دوام آياتي ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون إيكو
بابو بری وی تبو که نیاری خدای نیاری رسول خدای ایدئولوژیا و آیریه لپی ازموس و سیستمی که دن دیگره کسی که بابو بری خوی بفی هاوش خورا دوست قبول بکن خدا دبی او ظالملرین تا کندیسی او خب بخو ظالمن او ظالمن و دوام آیتی که اصل اتخاذم ور مسر لفر استعیذ بالله قل ان كان آباؤكم ام بجمرن خدا 8 ماده دجمره لبر 8 ماده ببيجي اي حبيبي من خدا امري رسول خدا عليه الصلاه والسلام تجمع من را ببيجي تببيجي كو اجر اباؤكم اجرتي بافن و وابناؤكم اجرتي كورن و واخوانكم اجرتي برين و وازواجكم اجرتي ميرو جنين و وعشيرتكم اجرتي عشيرتا و بو بنج وأموال اقترفتموها أو مالك وقزمش تريا ستوك تريا كومي سراف تريا وإيه حفتا وتجارة تخشون كسادها تجارتك وهي دزنك وهي وند ترسنكو في دزنا وتجارة وبلرزة ومساكن ترضونها وهنك وار وقصر وسراي وفيلا ويكو كيف وجيراتي ونجي حستكن 8 مادة خدش مرت أجرتي فان 8 مادة هاني أحب إليكم من الله جوارا جو خدا حسب روختر به ونج خدا برتر جوانا حسبتن ورسوله هيادا جو خدا رسول خدا برتر ونج جوانا حسبتن وجهاد في سبيله جهاد دريا خدا برتر ونج جوانا حسبتن فتربصوا حتى يأتي الله بأمره او زمان بسكنا حتى عذاب خدا بسري وتوره ايكم بمنه هيفي عذاب خدا زايت بقدين سنرنا والله لا يهدي القوم الفاسقين خدا قوم فاسق هدايتنا ته انسان اوها فاسقين خدا ون هدايتنا ته يعني خدا 8 ماده دشميره وقت يكون فان هر 8 ترجيح بتن لسر دوتنا خدا رسول خدا او دوتن لسر ترجيح بتن لسر جهاد دريا خدا دا ون مستحق عذاب خدانن ون بند عذاب خدا بسكنين يعني حال امتي حال ما خو مستحق عذاب خدا تريه كو ايرو جوردا تفرو عاجر بسر مدا نابارن ام شکر بتن هنا ام دبن چما خدا yardıma مناته ما خلايق yardıma خدا نتريه ki واري امتي تفرا ام دبجن يعني امت تفدا ام خلايق رحمه خدا ناتن خلايق نصرته ومعونته خدا ناتن خدا yardıma ما بته ام لمقام حضرة ابراهيم النوسا او من جنق لدوم اخيانه قتال حضرة ابراهيم چوجنا واجر خلاص كر نمرود ويجوي من جنق ابت هندري اجر اما قتال هندري اجر اوی میدان هانی خسته چه خدا رو بردن و سلامن رو به هونکایی به خوشی ج حضرت ابراهیم را خدا وقت مرو خو لایق yardım خدا بچه خدا مرو جوندر آجر جی درد خلاص که آجر ج مرو را دخه باغ و بستان دخه چیمن دخه گلستان لوقت مرو خو لایق خدا نکه لایق معونت و نصرت و yardım خدا نکه خو لایق رحمه خدا نکه گل و بستان مرو ج مرو را به جهنم ایرو تو ولاتن امتي ولاتن مسلمانة جغرافيا امتي تبدا ان جغرافيا بقيمته برومته دريه ارضي دبني ارضي دا ان زنجينيه مزن خذ تعالى نصيب امتي كريه ليبلي امت جبركو رهبريه قران التريتون دي جبركو بهفرا هفچونيته بهفرا نيرتيته بهفرا فتنه فساديته دبج دوستانيه هفبر دا يو پیش خوب كفري و دا اجردان خو مستحق عذاب خدا كريه باغ و بستان و گلستانی وی ایرولو جوردا بیا جهنم بلکه جوردا ام بیجر مدرو تفرو عادل نابارن لی جوردا بمبا دبارن لی جوردا فزه دبارن قومین بری خود تعالی جوردا تفرو عادل بسر واندا باران دی وان هلاک تریه ایرو خود تعالی وان کافر مسلط مکریه او جوردا عادل بسر مدا دبارینن aslında eviyet tevbeti cezai ümmeti دورتنا جو قرآنیه دورتنا جوان مساج خدایه سیده من خودش ترازی به وجهت نور دوباره جه خودش ترازی به اما هات مسئله که گل که خوش کجا دوید دیجام پرسکادنی جا اما چوا خوش وی که خلاص بکن اما زوی پرسشته بکم هجه من تیمه کامه هیه تماشاوان جا تیمه ما کو لباجار نافچه دگره که همولاتین مین ین لباجارن جدا مثلا بجن ایرو حوالی من هارون آیکاچ لآگریه بکا حال وان احوال وان
رمضان چوا حاضری و پیروزباهی رمضان دکن اما بری خو بدن آگریه هارون آیکاش لگل منه که هارون مرحبا شتره و قوت به رمضان تجی پیروز مبارکی به ایرو روزا چاره از باور بچک راحتی چه بو جانزانم gelin agriye ویدر هوا چوای روزیا بله مرحبا حسین ام ایرو لاگریه نه میوان مجل با مهنه لویدرا کومالیا فیردوس ایرو او فتاره بده گلمه ام جی هاتن بوان را هف پیوینه کی چیکن لبا ما دهاتیو ما زاروکی مجی هنه نها ام به حوال خرق سبکن کی سر چاوا هاتی سر چامراتنا خدای راضیه اما كيكي حازكم بري تبناسم وكي دنجي مثلا هون وك كماليه كي مثلا الاغريه جبو خواندوانان جبو فقيرا يان ايكو زنگين بجي الريمايه جبو وان مفتاري ددن وندكارن حبكي در حقي في مساله دا گفتگو بكن خدای راضیه اما 3 سال ام ویسی دکن yaklaşık ama am bu tam 3 خیر و برکت رمضان هر وها لبر وی گوله کو انسان تنه ودره به زاروک خو به اولاد خو به یا خو باوی خو تنه ودره هر وها لبنده فطار سکنن منظره که گل که خوشه و منظره تنه از بارم تنه مرو لولات ما مرو دبینه یعنی جخین ولات ما از جا نه دوست دجمنه ام بحثوان دکن به خریستیان و یهودیان را هر وها ام بجن ولاتنا ما بحثوان شکر دوستانی چید بچنم موی که هر وام زلال کرد چکا اتفاق ما چه چید به یعنی ما چوا امی رزگار بن چوا اوی محبت ما چه چید و محبت ما یا مسلمان اوی چوا خورد و زیده به شمرکو وان دبج جوهیا دبج فلا دبج آتئیستو کمونیستا دبردن وان شخرا ملی خو بدن هف وان جهف حسن وان دناف خدا اتفاقی چیتن هن رسول خدا علیه الصلاة والسلام مسلمانا تشبيه بچتك وجسدتي شوا دستو ندو چاوو اوتوا مؤمنه وتربيچي في دواره هاني تريه مزه في دواره هاني اوان تربيچي في تجهب ايري بتي هر يتي لجيتي ببه تربيچي كي نبكري تشتكي اما وقت فانا هف تمام دتين رسول خدا تليه خوي مبارك او هاد خنا بهف وقت كفانا او هاد تتنا نابهف مزه بناءتي تشتريه شارسری اوه که ام مسلمان جهف حسن ام خوت ترپیچ دوارا به هوا بدنه تلجاندن ام ملی خو بدنه هف ام قلب خو بدنه هف ام ذهن خو بقیامت کنگا یرابه رسول خدا علیه الصلاة والسلام گم ما تج قیامتی را چه آمده کریه کت پرسا قیامتی دی قیامت کنگه هبه چه به آمدایت حاضریتش قیامتی را هیه گو والله حس کرنا منا تبيجي از پر لميجو پر روجيا و پر طاعت و عبادات كمنا لأج خدا و رسولي وي حسدكم إذا ولي و خدا و رسولي وي درويا آياتي أج خدا و رسولي وي حسدكم رسول الله عليه الصلاة والسلام جيقو فإنك مع من أحببت تشتي حسدي تبويرا بي حشرة تبويرا بي أنس رضي الله عنه دبي از بفي قوتنا هاني أم أوسا كيف خوشبون أم أوسا كيف خوشبون کجرتی خدا اسلام نصیب مکریه و پیشتوی ام بتشتی او خاطر خوش نبون دوام تا حضرت انس دبی لورا اج خدا حستكم اج رسول خدا حستكم اج ابو بكر وعمر حستكم ارهن قدر عملي ونتمشي بفي حستنا اني از امتكم يا اخوي طالما بديجي نوان ازبوان رابم ما شاء الله في حسترني ام صادجه حسترنا خو خدا و رسولي و مؤمنا صحابي و مؤمنا ربتن
يجي صحابي في خمر عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن مسعود جاءن فان صحابي مزن وجاءن صحابي عالم كمفسر مزنة دنا صحابي دا روتنا كيفر بالكيش تبيشه ام مسلمان جرا ام افيب دهش خدا بجيبتن دبي انسان كي دورتا ركن مقام ركن كحجر الاسود بگوشه بيتي كحجر الاسود تدايا مقام جي كمقام حضرت ابراهيم كلمه رجي ودايا يعني الريه ارضي دا انجي فضيلته انجي كدعاء دا مقبول دبي انسان كي هفته صلاه دو دري دا عبادت بك رجا قيامته اوي اللي في دنيا اشتي حسكر بقى بحشروي بوي ربه يعني ام دبي جامعه دا هفته صل عبادت شي بتن وقت قلب ما نب خدا وبالرسول وي وبمنارة ليتبه وقت حسكرنا مش كفر ربه حسكرنا مش جهوية ربه ولا ما دوستانيا مش آتئيستو كومونيستو وسائر ديست ربه رجع قيمتي حشر ما بي ربه وي بيج طاعت وعبادت هيش بيش فتره جاء مخو كنترول بتن وقت فردتي مؤمن كادلي مبتيرايا كالبي كيما البي تيجا بارتيما البي تيجا أرجوتم البي تيجا دولتم أفدلوا مدبة جهنمي مدبة جنتي عاقبته وشيا فريق في الجنة وفريق في السعير صندوق يا أبا يا أبا أزبل منجو بروجو بطاعتي ختني استفانكم البي ظالم والبي كافر والبي سوسياليست وكومونيستا أتيستا دشم يا البي إنسانك وجو خدا وجو رسول خدا وجو قرآن وجو مؤمنة حستي أزبان راد بمرودنم ولا بيوان دشم ترى البردر أم خو كنترول بتن سيداي من أزبورم يعني كهيك إنسان بخوازن كهيك ريذا بر بخوازن كهيك ام یک دنگه که ام بخوازن بجم تکلیه ما چه و آوری که هیچ مثلا تجیگو هم بقلبن هم به حرکت افیا و داخازه ایمانیه افیا نتشکی ترجیح منه وقت از مؤمن بم وقت من خدا بربیتی قبول کر وقت من قرآن به کتاب پیغمبر حضرت محمد علیه الصلاة والسلام به پیغمبری برسولتی قبول کریه از مجبورم فيها بتم افیا کمال ایمانیه پیغمبر اوسد به علیه الصلاة والسلام من أحب لله إيكو جيتي حسته جبو خدا جي حسته إذا كم أشتا حستم تمرفتي من بكلنتي كي مشي داخازي كي مشي هي نجبو كو زمان ميته نجبو كو رنج ميته نجبو كو جغرافيا ميته نجبو كو بارتيا ميته نجبو كو تتشتي ميته صرف أجيتي حستم جبو خدا جي حستم أجيتي حسنتم ببغزم جبو خدا جي ببغزم بدم جبو خدا بدم ندم
سات دنیای حدی بینه و رحمت محمد سات دنیای صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله محمد سه چهار دقیقه ممان کو ایدی هنک باجارن ما نهافتاریا خوبت کن او کسی کو دنگی مد گیجوان خود قبول بکی انشالله او کسی کو سفره وان جل لبروانه و لبندا آزان شریفن خود روجی آوجی رمضان شریفه آوجی پیروز مبارکی که سیدای من امهات حتی درکی سلام دبي رحماء بينهم دبي الصحابية بيغمبر دناف هفدا لهف رحمة دكن أشداء على الكفار دقارشي كافر دا سرتن أما دناف خدا بشفقته وبمرحمته ما شاء الله بورت لأفا يعني ها دقارشي كفر دا بشدة لدناف خدا برحمته وبشفقته تام ترسي مي إيروين أم يتشوى دناف خدا جهف راس أفا جهف را تندارية نتن پشت بهف نتن يعني ورنباهف جهف حستن پشتا خو بدن هو هريتي بالي که هرون اصانتن او رسول خدا دبي كونوا عباد الله اخوانا جلي عباد خدا شهب رب بن برا مسلمان براي مسلمانه مسلمان لمسلمان ظلميناته مسلمان بياردم ناهله مسلمان هور حقير بكس نايله وبچوك نابينه تقوى دفردايه بلنداي بتقوى تقواجي رسول الله دسوخ دسنجه مبارك بتقواجي قلب دايه هر تشتي مسلمان لسر هر تشتي حرامه مال مسلمان لسر خدا دوام حديث دا رسول خدا دبي خدا لجسد و لرنديا و لبجنو بالا و لصورته و لمال و زنجينيا و ميزاناته خدا لقلب و مزدك والعمل و مزدك اكل با خدا بقيمته افا تقوى يعني تقواتي تتقل تشيكي از ببيجم كأم فيادنا بخدا تشيكن تو مشكلتنا بأمتنا منه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يجوا نابا مؤمن حقيقي حتى تشتي شخوة زبا أما بدعاية كي هروامي خلاص بكن إيرو ميواني من سروكي وقفة عالم ين مدرسيان مالا طيب الشيبو هجي من مالا تاغوا بدوبارة خودش ترازيبه أم جبو خلاصية إسلامي وخلاصية أمتي أم دعاكي بكن جبكو دقيقة مهما ما يسيدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين كان طاعت وعبادتك وأمدكن تلاوت وخندنك وأمدكن درجة خدا يا رب تقبل بك يا رب إيرو أمتا حبيبتا بن دستا يا رب إيرو أمتا حبيبتا دبن خون رجاندني دبن قتل عامة دبن تهجيرة دبن ظلم وزوربارية دا دجبزة يا ربي ملجأ مجغيرة تتنا تل أمتا حبيبي خو وري رحمة جبي تنقاسي وخلاص بتي يا رب آمين إيرو دي سوريا دا فلسطين دا اللي چار طرف عالم إسلام دا يا ربي ظلم وزورباري هي أمد بن نقادة دبرشقة جغيرة تجي ملجأ ما خلاص تبنامتنا يا ربي أمتا محمدي جبي فتنة خاني بروجتي زوتي خلاص بتي يا ربي تفي مها مبارك في